Her Royal Highness Princess Nandi Mohato Seiso, I recognize that you are here in Neralewoa. Excellencies, Head of Diplomatic Mission, Excellencies, Head of Diplomatic Mission and International Relations, Mayor Jackie, I recognize your presence in Neralewoa. Thank you so much for coming. Batlumpe jitote khabane tsanto ya senate, batlumpe jitote khabane tsanto ya bakgethwa, diofisiri tsohle tsa mmuso tse teng kwano, private sector here present, partners, collaborators and stakeholders, baruti ba moshweshwe, bapoloti le baphatlalatsi ba ditaba. Ha ke le mothati mona o ntumella motsamaisi ke dumedise beng ba sefolo, dumelang batjha ba heso, dumelang batjha ba heso, dumelang batjha ba heso. Ke a leboha ka nnete ha le fumane monyetla wa hore re ke re tlo kopanang, re tlo shebisanang, re tlo ba le tharollo mmoho ya hore na bothata bona re bo feta jwang. Ha ke re ha re le mmoho re tla bo hlola, ha re le mmoho re tla bo hlola. Batjha ba heso, ke thabo e kgolo ho nna ha e le mona le utlwile ha ke hweletsa gore letle re ke re lo phura lefeta, re shebisaneng ditaba tse leamang tsa tlhokahalo ya mesebetsi. Letsatsi la leno ha se la dipuo tse telele, ke la hore re ke re utlwe ho lona hore na ditaba tsena re di bona jwang. Nna tsa ka le tla utlwa fela ke batla le lona le mphe tsa lona. Le hore na re ka tswa ka lefele kgale. Taba ya bohlokwa ditabeng tsena ke hore mmuso o sentse o sebetsa ka thata ho bona hore mesebetsi ba teng. Empa jwalo ka ha le tseba, Sesotho se re lehlanya le a bokanela. Taba e nngwe e kgolo ke hore le lona ba ka fanang ka tataiso ya tharollo ditabeng tsena tse re amang bohle. Ntumelleng ha ke le mothating hona ke
hlalose hore tlhokagalo ya mesebetsi ha e ya qala hona jwale. Ho mpang ho etsahala ke hore e ntse e shwa mekwalata ka lebaka la mabaka a mangata a kenyeletsang maemo a rena lefatsheng a ntwa ya moruo, phetoho ya lehodimo e ka sitana le tse ding tse ngata. Taba ena e kopana le hore ka selemo sa 2022 ha re kena re fumane mokotla wa mmuso o sena letho, ditsela e le dikoti, mmuso o kolota bahwebi, e le mathata a mangata ao re neng re lokela ho etsa meralo ya hore na re a fenya jwang. Ka ha ho ne ho sa tlo ba bonolo ho qala ho hlahisa mesebetsi kapa hona ho batalatsa mabala ha fela re ntse re le ka hare ho boemo boo bo hlobaetsang. Ha re elellwa hore na boemo ke bofeng, re ile ra qala ka tse latelang e le ho tsitsisa maemo o lokisetsa hore re qala ho sebetsa. Ya pele, sebediso ya ditjhelete ka tsela e hlokolosi, e leng fiscal discipline, ho abela mesebetsi e meholo tjhelete e ngata, increase on capital spending, ka ha e le hona moo tlhahiso ya mesebetsi e hlahang teng. Ya boraro, ho kgothalletsa batsetedi ba tswang ka ntle ho naha ho kena ka bongata, foreign direct investment, hore tsena tsohle di phethahale re atlehile ho batalatsa mabala ka ho matlafatsa tse latelang: tshireletso ya setjhaba le thepa ya sona, e ka sitana le baeti ba kenang ka hare ho naha ya Lesotho. Ya bobedi, ho lokisa ditsela e le ho nolofatsa maphelo a setjhaba, e ka sitana le ho nolofatsa kgwebo le kgwebisano, ho bonisa le ho hlwekisa diterata tsa ditoropo le mathoko a tsona. Ditaba tsena kaofela e ne le dikaletsa tseo re neng re lokela ho qala ka tsona, e le hore re fihle moo re ka tsebang ho hlahisa mesebetsi ntle le tshitiso ya letho. Ke tsona tse re thusang ho kgutlisa tshepo ya batsetedi, e ka sitana le ho nolofalletsa bahwebi ho sebetsa ba qetelle le bona ba thehile mesebetsi. Ha re hopoleng hore mesebetsi e thewa ke bahwebi le batsetedi. Mosebetsi o moholo wa mmuso ke ho batalatsa mabala. Ha ke qala puo ya ka ke bontshitse hore taba ena ya tlhokahalo ya mesebetsi e bonahala e ntse e shwa mekwalata, e fihlile boemong boo mmuso o e bonang e le tlokotsi. Ka hona kabinete ka keletso ya DMA, Disaster Management Authority, e nkile qeto ya ho phatlalatsa tlhokahalo ya mesebetsi ho batjha e le koduwa. Mme makala a amehang a sentse a etsa se hlokahalang ho etsa phatlalatso ya molao, e le hore mosebetsi o tle o qale. Mme ke lebelletse hore lona batjha
le tle le fane ka malebela a hore na re atamele taba ena jwang e le hore re tle re fenye koduwa ena e re tobileng. Le ha ho le jwalo, kabinete se nkile dikgato tse latelang ho qalella ho lwantsha boemo bona. Ya pele, dikgwebo tse nyane le tse mahareng, small and medium enterprises, ha di sa tla lefa letho ha di ngodisa le lekala la kgwebo. No licensing fee for small and medium enterprises. Number 2, tifiso ya ho reka ditendara e se e tla ba dipakeng tsa 0 maloti ho isa ho 5,000. Ho bolela hore ha le sa tla patala letho boemong boo. Ha hona jwale e ntse e tloha ho 2,000 ho isa ho 5,000. Ha le sa tla patala. Hona ho bolela hore ditokomane tse ding tsa ditendara di se di tla fumaneha mahala ho batjha. Re boetse re fane ka taelo ya hore makala a mmuso a fane ka ditokomane tsa ditendara ka marangrang e le ho qoba ditjeo ho mmuso le ho ba ya boraro. Re boetse re etsa phuputso ya hore taba ya ho ba le lease ha e sa le pehelo ya ho fumana license ya ho wela. Basotho ba se ba dumelletswe ho etsa dikgwebo hohle moo ba ka kgonang ho di etsetsa teng. Mme ke la etse matona le bangodi ba baholo hore ba etse bonnete ba hore taba ena e fela e phethahala, re tsebe ho hodisa dikgwebo tsa batjha. Dingata ditaba tsena batjha ba heso. Re tla di utlwa ka matona ba tla tlamola ba tlo le jwetsana ba le
re bua ka kgwebo a ke le a tseba le bua ka ntho le nna ke rata ye pelong ya ka sepabatso ke lenaneo le ntseng le sebetsa hantle haholo le hodisang le ho ntshetsa pele dikgwebo tsa batjha ka morero wa hore ba iphedise e ka sitana le ho theha mesebetsi le fa batjha monyetla wa ho ya dinaheng tse ding ho ya ithuta e ka sita le ho fumana menyetla yohle e hodisang dikgwebo tsa bona ke a le mema batjha ba heso thahasellang ho fumana dintlha tsohle tsa ditaba tsena mme le se salle morao ho boetse ho lena le lenaneo la mmaraka wa hloma-o-hlomole flea market o re elelletseng hore o thusa dikgwebo tsa lona haholo ka ho le atametsa pela bareki le ona re tla o hodisa ka hore o be mafelo a beke e nngwe le e nngwe Moqebelo o mong le o mong le Sontaha se seng le se seng flea market e tla ba teng re se re hlwaile sebaka moo e tla ba lehae la mmaraka ona dikgwebo di tsebe ho hola pele ke phethela ntumelleng ke bue ka taba e re tshwentseng haholo ya batjha ba sebedisang tahi le dithethefatsi haholo Nothing for youth without youth. Ke le lakaletsa mosebetsi o monate o tletseng mafolofolo re bue ditaba tsena tsa setjhaba ka nnete yohle ka hlompho le mamellano re tle re tsebe hore mmoho re hloleng bothata bona bo re tjametseng. To our development partners, private sector and all stakeholders, thank you for being here. Your presence signifies the bonds of friendship that exist between us. We have been in consultation with all of you individually and collectively, and we have all agreed that we are
in a crisis mode, and that we need to hold hands and find solutions together. What was it? Bachaba Yesu? Five is a month old board. The Lamagilu. Bachae! Bachae! Nalam Bachae! Yalewa Jalwana Bachaba Yesu. The Lata was a good man, ke tswa kgwebong a leng goma ofising ena leng gomme mo yona ke tloa kgwebong ka 2018 ke ile ka bula kgwebo mona e bitswang Mpilo Boutique Hotel. Ge batla 50 a batho ba ile go thusa mono 50 yaba ha re etsa memo eno go tla batjha ba 1800 ge batla 50 ke le ka go bontsha fela go batjha ba heso bothata bona ga se ba gona jwa lefela mme ha ke tla thea sebabatso ke ne ke hlokometse hore ka hara naha ka mona re na le bothata ba mesebetsi go batjha ba rona jwale ka bomadimabe ka nako eno ka 2022 ha re fihla go no sena mokgwa re ya tseba ntho engwe le engwe e tswa ka tšhelete ha e le siyo ke mathata re ka ya godimo re tla sa etsa sohle se re ratang go se etsa ha e le siyo ha eyo ke ile ka thea sebabatso go sebabatso gona jwale go na le ditho tse fetang dikete tse 3 selemong se fetileng re ile ka tloa mona le bona batjha bano ba se ba le 30 raya sebakeng sa Rwanda motsemoholo wa yona e leng Kigali re ile ka fihla ka kena ka hara batjha ba 4000 mme ke motlotlo batjha ba heso le jwetsa hore mono Lesotho le ile la hla number 1 ka dihlahiswa tsa lona ga nka boemo ba boraro ga ba le motjha e monya ipabotseng eo le gona jwale a ntseng a le siyo ka hara naha ena a ntseng a etsa mesebetsi ya batjha wa Lesotho moo batho ba eso re se re bontshitse hore tlhokagalo ya mesebetsi ke crisis mme ke se ke bontshitse hore ha ditjhelete di le siyo ha hona ntho e ka etsuwang empane jwalo ka ha ke se ke le boleletse hore na ditaba tsa hao hahana o ntlafatsa dikalaka ke le boleletse ka re ha re sena ditsela ha ona ntho e ka ba ka etsa re ka bua sohle se re ratang se bua ha re sena mokgwa wa hore batho ba rona ha ba tjhaya mesebetsing kapa ba ya mesebetsing ka mafifi ba tsamaye tlasa kganya
ga gona ntho e ka ga tsebang o etsa. Jwale he batjha ba heso ke a qetela ke tla nyolla matona hana jwale tlo lebetse ba tlo lebetsa hore na mesebetsi e teng makaleng a bona ke e mekae e bileng e qalang hang e meng ya yona ke ditaba eo ke reng ho rona batjha ba heso e bang le mamello e tleng hosane ha mesebetsi e jwalo le sa e bone le ba botse ha re ba mameleng ba tlatla hona jwale ba tlo itlhalosa ke kopa re tle ka mameleng mme ho tang ho etsahala batjha ba heso mesebetsi ha se ya maseru fela mesebetsi ke ya naha ena ka kakaretso motjha e mong le e mong o tla sebetsa ha habo batjha ba Tjhaseneke ba Mokgotlong ba Levile ba kae mesebetsi e tla thewa mahahabo bona batjha ba heso ntumeleng he ke qetele a ye re le itlholela tjhelete a re eng ho etsa tjhelete re tla le tsietsa hore le etse tjhelete re tsebeng hore re sebetse mmoho re itjelle yona e le ya rona e le mofuputso wa phata rona motlo mo ebile re ka ejale ka di-dollar re ka nna ga e tlolela le di-dollar e ngakere ga e multiplya ka 20 batjha ba yeso re ntweng ena mmoho ke ya rona mmoho le lona re mona go tla fumana di-solution mmoho mme re tla tswa ka mona re na le tsona